Kum ka jingpen krek ban pediang ka jing sang ba ka riboy Presbyterian Sinon jong usnem arhajar arhusaw. Kabang ka ka jing sang kapali long jing sang kan let cha kabalang North Mai District Mabu riboy Sinon. Bat kan long ru ha benai leber jong usnem ban wan. Uma Vincent H. Pala udikot cha ka jing derbar tau ain Lok Sabha naka Shillong Parliamentary Seat ulalet jirib ika jaka ban shnai kadara long jing sang hanong thamai umsning riboy district. Ya kata ka jinglet jurib la penlong hakakat praterik nailar arhajar arpulai hamadan temai ka badan haulum shnong jong kanong temai. Hakabala sak hilang de kibor shnong balayalam do ba marshal nong shli rang ba shnong kibor balang ba pediang jingeseng kentup naduk ki pastor kinong shrai balang bat kiri rong ba. Bat shwa kata la penlong ika jingelang haying derbar shnong hakabala pediang burom yo tayu MP bat balasak hilang na kejingdon UMLA ka umsning u Dr. Celestine Lengdo kinong ilam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kinong kitkam shnong kinong sharai balang kinong ilam ka sengkentai shnong ki khun samla bat kiwei. Haka jingelang pediang burom ki bor shnong kila IT hau MP ya ka dorkhas ban kerpat u ban penmang skim na ka benta bantay ka ying dorbar bakam he ya ka ba antip kum ka auditorium hall bat kumjo ka sengkentai shnong kala IT ka dorkhas ban kerpat penmang skim na ka benta bantay office terekam bat ban penyo ka wei ka kalikit nong pang ni ka kali ambulance. Haka bayad day bat ka jakash na dara jingeseng namar ka jinghap uslap haka por badang jirim. Kumta amshem layo ban her kendo Henry Uma Vincent kum MP ula syatnia ikakam ha UMLA ban pen urlongi ka jingkwa kinong ilam balang bat shnong ban tawi ka darah ka tega madan bat kiwei ki skim penroy ban penbit penbiang naga benta ka tega jingeseng. Hadin kani lapen kudru haga tega jingelam jurib jakalong jingeseng da kata masa le kai bol hapadeng kisau kenhun kata ka jingele kai bol baningkong kalong hapadeng kenhun pulit MLP Persha eka CE Society nong thamai. Hadin kata, haga jingile kai ke ba arpat kalalong hapadeng ki pastor Persha eka district Mabu CE Union. Tekniat ma kembangi i ba mentas ngi piwan bani kendu igine gune lam balang Presbyterian hane da menta ka sinot ka baslong ara arpsal. Te ka ei na kaliang ka jongpi kum MP ka ba pila ekran ha ka sngi ban namta ka te jing pen kre ka ba na kaliang MP ba pidon ban lei. Haman lagi sinot lade sinot di boy lani ham no sinot ni kinu ni chising he barabar ni saja simenta na bu MLA MDC kopi mentar torbong banlang ban lek pe ban ni baka naliang tingi ki nom ni kmat kwa iban yarap ladon ke chinge am no example mentang ni usting kan sedon ka sinot of March dengan pray ipan di Kamadan. Dan yang jangan serat di Kamadan kapal ala Kamadan nama kilong sunat kan tenat ban nyopannya tu Kamadan di. Dengan pray ke simpor ka surok no absna Kamadan ro. Dan yang surok atrai sa pej yang sarkar. MLA ulah amala adet estimate adong estimate kan ko like sapron. Dan yang Kamadan yang sa pej Teknik kembangi i ba hagitu giju gi benahi kane ka MP election ro kan sedang no. Te hatu kani kala jingrap pojong pi ba pin asane kande swai ke MP election na kumno. Di habade hibat ki sinot lade haswa election bisa gano ki sinot barbar. Bade sinot po sinot mingi le sinot sabni le ne sinot hariboy ne ki jingeseng jang ki Catholic le ne ki jingeseng jang ki no ki niam ki badon kam. Tengin ong rengin tau re election kala ban kala ban lek kala ban slam kala ban kloy re kene le re na ka banta ka election ka ban kene gede no ta ka bala der jet ki pai ba te kat badang long ite re ko sakmat nim tip bi job na ngiram re ko sakmat nim tip re kene gede ka ba kala ki pai ba kala ki lenti bat kene ka madan kene na do muswa kala mai ngan re ba kadon ko covid kadon kani kadon kentai ngaru ngapun kam tementa te kala kam por kala kam tunat dan sing ha ko